mutima hagati wa Burkina Faso hari ibiri kuvugwa mu ibanga rikomeye cyane. Ibintu bitavugwa hose ariko bikomeje guteza impaka nyinshi ku rwego mpuzamahanga. Bavuga ko ubuzima bwa Perezida Ibrahim Traoré buri mu maboko y'ingabo zidasanzwe z'Abarusiya. Ariko ikibazo gikomeye ni kimwe, ese no kurinda igihugu cyangwa no gucunga ubutegetsi mu ibanga ritigeze ribaho muri Afurika. Nuko Ibrahim Traoré wakomeje kwirukana abanyamahanga no gushyiraho ubumwe bwa Afurika mu banyafurika nk'uko byakozwe n'uwahoze ari Perezida Thomas Sankara wayoboye Burkina Faso mu buhanga bwe yari afite icyo gihe. Traoré ibihugu by'amahanga bikomeje kumugerera amajanja bishaka kumwivugana kubera panafricanism imurimo ari gushishikariza gushyira hamwe kwa Afurika. Gusa hano ngiye kukubwira nkwereka uburyo umunani bw'amayera akomeye cyane y'ibanga akoreshwa mu kurinda no gusigasira intwari benshi biti yaje gucungura Afurika. Kapiteni Ibrahim Traoré ni inkuru igaragaza kandi yumvikana nk'iyihariye kandi itangaje mu matwi ya benshi. Ni ibintu benshi batagarukaho kenshi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Imfura Crazy. Stay tuned. Igerageza rya Coup d'Etat ryo guheruka ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré ryamuteye ubwoba bukomeye, bituma ahitamo kwiyegamiza uburinzi bw'Abarusiya ngo batamuhirika ku butegetsi. Ni uburinzi bukorwa mu ibanga rihambaye. Traoré n'abayobozi be ba hafi ntabwo bakizera umuntu uwo ari we wese mu gisirikare cya Burkina Faso, bityo bakaba bakeneye ingabo z'abanyamahanga zizwi ubuhanga mu guhangana na za Coup d'Etat zo guhirika ubutegetsi bw'igihugu runaka. Impamvu nyamukuru Kapiteni Ibrahim Traoré yahisemo gushyira ubuzima bwe mu maboko y'abakomando b'Abarusiya ni ukwirinda guhirikwa ku butegetsi bwa gisirikare Coup d'Etat, kubera kugira icyuho gikomeye cy'abagambanyi benshi mu gisirikare cya Burkina Faso. Abakomando b'Abarusiya barindira Traoré mu ibanga rikomeye, bakorera mu kwaha k'umutekano udasanzwe w'imbere mu gihugu, bafatanyije n'itsinda rito riyobowe n'umuvandimwe wa Traoré witwa Anoussa Traoré. Nyuma yaho Uburusiya bwatanze ubufasha bwa gisirikare. Mu guhangana n'iki kibazo, Traoré yahise yirukana ingabo z'Abafaransa mu gihugu mu ntangiriro za 2023, ahitamo guhindura icyerekezo areba Kremlin i Moskva. Uburusiya bwahise bwongerera ingufu ubu burinzi binyuze mu mutwe mushya wa gisirikare ugenzurwa na Minisiteri y'Umutekano y'Uburusiya. Izi ngabo zaje kuba nk'urukuta rudashobora kumenwa n'abasirikare b'imbere mu gihugu badashobora guhirika ubutegetsi, kuko Abarusiya bazi guhagarika amakimbirane y'imbere mu gihugu, kandi amateka yabo mu bindi bihugu nka Mali yerekana ko bazi guhosha imigambi nk'iyi mibisha. Dore uburyo umunani budasanzwe kandi bw'ibanga Traoré arindwamo n'Abarusiya. Hano uburyo bwa mbere Traoré arindwamo bukoreshwa n'abakomando b'Abarusiya. Habanje gukorwa igikorwa cyo guhisha ingendo z'indege zizana abarinzi transponder blackout bagomba kumurinda, kugira ngo aba bakomando n'ibikoresho byabo bigezwe 𝐂𝐤𝐻𝐿 mu ibanga. Indege za gisirikare z'Uburusiya zikoresha amayeri yo kuzimya ubushyuhe bugaragaza aho indege iherereye. Ibi bituma indege ya gisirikare y'Uburusiya yo mu bwoko bwa 𝐂𝐤𝐻𝐿 y'igisirikare cy'Uburusiya igwa ku kibuga cy'indege cya 𝐂𝐤𝐻𝐿 nta n'umwe ubiciye iryera cyangwa se ngo abikurikirane kuri murandasi z'ikoranabuhanga rya gisirikare, bityo urujya n'uruza rw'abarinzi rukaguma mu rukurikirane rw'ibanga rya gisirikare. Aya mayeri yo kuzimya itumanaho rikorwa mu rwego rwo gukumira ubutasi bw'ibihugu by'uburengerazuba no guhisha igihe n'umubare w'ingabo n'ibikoresho bishya bya gisirikare biba bishyizwe hasi ku kibuga cy'indege cya 𝐂𝐤𝐻𝐿. Uburyo bwa kabiri barindamo Kapiteni Ibrahim Traoré ni ugukoresha inzira z'icyubahiro zihishe n'amahoteli y'akataraboneka. Abakomando b'Abarusiya ntibanyura mu nzira zisanzwe z'abagenzi ku kibuga cy'indege, kuko abasirikare ba mbere 20 kugira ngo badafatwa basohokera mu cyumba cy'abayobozi bakuru maze bakerekezwa mu muhezo ukomeye. Izi ngabo zikora akazi ko kuburizamo ubutasi bw'abanzi bacumbikiwe muri hoteli y'icyubahiro yitwa Rochester, aho baba bafite uburinzi bwihariye butajenjetse na gato kandi bagenzura buri muntu wese uhinjira. Gucumbika muri hoteli y'icyubahiro iri hafi y'ingoro y'umuyobozi w'igihugu Kapiteni Ibrahim Traoré biborohereza gukora ubutasi bwimbitse bw'imbere mu mujyi, guhora bijeje umutekano w'akarere k'ubutegetsi no kurinda amaso y'abanyamakuru n'abaturage basanzwe, kuko ako gace karindwa cyane. Ibi bihuzwa neza no kurinda Kapiteni Ibrahim Traoré mu ibanga, kuko guhisha abakomando muri Rochester Hotel bituma inzego z'umutekano n'itsinda rya hafi ry'umuvandimwe we Anoussa Traoré babasha kubika ibanga ry'umubare nyakuri w'ingabo zamwunganiye, kubera ko Traoré n'abajyanama be bafite gushidikanya n'imyemerere ikomeye ku bandi basirikare b'igihugu. Aba bakomando b'Abarusiya barinda kandi bagahishwa muri hoteli nk'intwaro y'ibanga, ku buryo abagambanyi bashaka gukora Coup d'Etat batamenya neza aho uburinzi buherereye nuko bwapanga gutabara perezida mu buryo bw'inzitane. Uburyo bwa gatatu barindamo Traoré bidasanzwe ni ugukorera hamwe n'itsinda rya mbere ry'ibanga rya Anoussa Traoré, umuvandimwe wa Kapiteni Ibrahim Traoré, kuko niwe yizera kurusha abandi bose. Kubera ko Traoré no mu nzu y'abadafite icyizere na gake, bakoze itsinda rito cyane ry'umutekano riyobowe n'umuvandimwe wa perezida akaba n'umujyanama we wa hafi wihariye. Abasirikare b'Abarusiya bahujwe neza n'iri tsinda rya hafi rya mwene se wa perezida, ku buryo ari bo bonyine bafata imyanzuro y'aho perezida aryama, icyo arya n'aho anyura,
bityo bikaba bidashoboka ko abasirikare ba Burkina Faso bamenya gahunda ze ngo bamugabeho igitero. Ikoranabuhanga n'imikoranire byahujwe mu ibanga rikomeye kubera ko perezida n'abantu be ba hafi bikanga umuntu uwo ari we wese mu nzego z'umutekano z'igihugu cyabo. Binyuze muri iri tsinda rito ritarangwamo kwizerana gusesuye, aba bakomando b'Abarusiya bakora nk'urukuta rwa nyuma ruzitira perezida ku buryo amakuru yose yerekeye umutekano n'ingendo zaguma mu ruziga rw'abantu 3 cyangwa 4 gusa. Bityo umugambi wose wa coup d'etat wo guhirika ubutegetsi uhita uburizwamo kubera kubura amakuru y'imbere mu ngoro ya perezida wa Burkina Faso. Uburyo bwa kanarindwamo bakoresha umutekano udasanzwe mw'imbere mu ngoro ya perezida. Mu ngoro ya perezida aba bakomando b'Abarusiya bakoresha tekinike yunganira y'umutekano badahutaje umutekano wa Burkina Faso no gushaka kwerekana imbaraga zabo. Batemberera muri koridoro y'ingoro cyangwa se hanze banywa itabi bitwaje intwaro zitagaragarira amaso ya rubanda. Ibi bikorwa kugira ngo bitagaragara ko igihugu kigaruriwe n'abanyamahanga, ariko mu by'ukuri bafite intwaro zihishe n'ubuhanga bwo gufata icyemezo mu masegonda 2 mu gihe cy'umutekano muke. Ubu ni bumwe bwo kurinda mu buryo buhura neza no kurinda Traore mu ibanga rya gisirikare, kuko bituma abasirikare basanzwe b'igihugu batamenya imbaraga, intwaro n'ubwoko bw'imyitozo aba bakomando bafite. Gushyirwa mu makoridoro hafi y'ibyumba by'ubuyobozi bituma bagenzura mu ibanga rikomeye buri mwofisiye cyangwa se umushyitsi winjira kwa perezida, bakabikora mu buryo budateza rwaserera, ariko ubwirinda ko hashobora kubaho igitero gitunguranye kinyuze mu bantu bo mu ngoro, binyuze muri coup d'etat yo guhirika ubutegetsi no kwivugana Ibrahim Traoré. Uburyo bwa gatanu ni ukubaka ibirindiro byihariye by'ingabo muri Burkina Faso ahitwa Lumbira, kugira ngo aba bakomando bataba benshi cyane mu murwa mukuru bigateza umutekano muke. Hari amabwiriza ya gisirikare yatanzwe yo kubaka ibirindiro n'inkambi zihariye mu gace ka Lumbira kari mu birometero 20 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ouagadougou. Izi nkambi zagenewe kwakira abasirikare b'Abarusiya bagera ku 100 bazaba bari hafi y'umurwa mukuru kugira ngo batabare mu gihe cy'iminota mike cyane igihe coup d'etat yaba itangiye kwenyegezwa cyangwa ishyizwe mu bikorwa. Ibi birindiro bya Lumbira byahawe inshingano zihariye zo kurinda Traoré kugira ngo atazivuganwa cyangwa se akicwa bikozwe n'abagambanyi. Inkambi zashyizwe kure y'umujyi mu rwego rwo gukumira ko hagira uwamenya amayeri y'ubutabazi bwihuse agenga ubu burinzi mu gihe habaho igitero cyangwa se umugambi wo kwica perezida mu ngoro ye. Abakomando b'irumbira bafite intwaro ziremereye n'imodoka zihuta zishobora kumenya umujyi mu masegonda make cyane, bakaza baje gutabara mu rwego rwo kuburizamo uwo mugambi, guhosha umutekano muke no guhungishiriza Traoré mu birindiro byabo birinzwe by'akataraboneka aho abanzi badashobora kumugeraho. Uburyo bwa gatandatu arindwamo nuko umubare w'ingabo wiyongera witwa the 300 Troop Shield cyangwa se abasirikare 300 bamubera ingabo y'uburinzi. Uburusiya ntabwo bwohereje itsinda rito gusa, ahubwo bwashyizeho gahunda y'uburinzi igenda yubaka urukuta rwisumbuyeho. Itangizwa ryohereza abasirikare 100 ba mbere b'Africa Corps ryari ryo gushinga imfatiro z'umutekano wa Traoré n'abaturage be. Amakuru y'ubutasi ashimangira ko abandi basirikare 200 bunganira bari mu nzira bateganyijwe kuza, bituma Traoré agira urukuta rw'abasirikare 300 b'abahanga mu ntambara badatungurwa n'umutwe uwo ari wo wose w'abagambanyi. Ibi bishimangira neza ko Ibrahim Traoré arindwa n'abakomando b'Abarusiya Africa Corps mu ibanga rikomeye hagamijwe kwirinda coup d'etat no gusimbuka imitego y'ingabo z'Abafaransa zahoze mu gihugu, hashingiwe ku isesengura ry'amakuru y'ubutasi ndetse nk'uko ibinyamakuru nka Reuters na Africa Report byabyanditse. Ati uburinzi bwibanda ku gukoresha indege zitagaragara, gucumbikira abarinzi muri Hotel Winchester no gukorera mu nzego zihariye ziyobowe n'umuvandimwe wa perezida Younis Traoré kugira ngo imibare n'imigambi by'izi ngabo 300 bigume mu muhezo ukomeye. Iri yongera ry'ingabo rya buri gihe riha Traoré ubushobozi bwo kugira umutekano usesuye, aho abasirikare b'Abarusiya basimbuje ingufu n'ubwenge abasirikare b'abanyagihugu bacungira imigambi yo guhirika cyangwa se kwica perezida, bikamugira umuntu udakorwaho namba, untouchable guy. Uburyo bwa karindwi Ibrahim Traoré arindwamo no gufata icyemezo ku mujyanama w'umutekano no kudahana amakuru, intelligence secrecy. Mu gihe Minisitiri w'umutekano wa Burkina Faso General 𝐂𝐻𝐿𝐴 Coulibaly yakirwaga i Moscow na Minisitiri w'umutekano w'Uburusiya 𝐁𝐢𝐤𝐢𝐯 bemeje ko umutekano wa Traoré guhinduka ibanga rya leta zombi. Inzego z'ubutasi z'Uburusiya nizo zigenzura itumanaho ryose rya telefone n'irya radio mu ngoro ya perezida ngo harebwe niba nta ofisi uri kugambana na leta z'uburengerazuba cyangwa se abanyepolitike mu gihugu, ku buryo amakuru yose Traoré yakira aba yabanje gushungurwa n'itumanaho ry'Abarusiya. Ubu buryo bukoresha iryo tumanaho ryose bifashisha satellite n'irindi tumanaho ry'ikoranabuhanga ry'ibanga rihambaye cyane. Binyuze kuri iri koranabuhanga rya satellite rya gisirikare military grade satellite communication, abakomando b'Abarusiya bashobora gufata, gusesengura no gufata imiyoboro yose y'itumanaho rishobora gukoreshwa n'abagambanyi bategura coup d'etat.
iri tumanaho ry'ibanga ririnda ko ubutasi bw'amahanga bwakumva ibiganiro bya hafi bya perezida kandi rikamwubakira umuyoboro wizewe utari uwo mu gihugu ushobora gukurikiranwa n'ingabo zahozeho z'Abafaransa. Ibi bituma uburinzi bwa Traore bubu bw'ikoranabuhanga rya kure cyane ku buryo umwanzi uwo ari we wese ushaka kumugabaho igitero cyangwa gufata radiyo y'igihugu ahita atahurwa, itumanaho rye ritari ryagera ku ntego. Uburyo bwa nyuma bukoreshwa n'itangwa ry'intwaro n'amasasu bishingiye ku bushuti bw'ibihugu byombi, VDP Supply Control. Kimwe mu by'igisirikare cya Burkina Faso n'icy'Uburusiya baganiriyeho cyari ukubona amasasu n'ibikoresho bya gisirikare bitewe n'ikibazo cy'amasasu igisirikare cyari gifite kubera kwinjiza abasivile benshi mu mutwe w'abakorerabushake Volunteers for Defense of Homeland. Mu gihe Uburusiya buha Burkina Faso intwaro, abakomando b'Abarusiya nibo bafite urufunguzo rw'ububiko bw'intwaro zikomeye ziri Ouagadougou. Bishatse kuvuga ko nta mutwe w'abasirikare ba Burkina Faso ushobora kubona intwaro zihagije zo guhirika ubutegetsi bitanyuze mu maboko y'Abarusiya, bityo Traore akaba ni untouchable, udakorwaho na busa. Aya mayeri yo gukaza umutekano mu bubiko bw'intwaro niyo nkingi ya nyuma ikomeye yo gukumira amayeri yose ya coup d'etat. Mu gufata ububiko bw'amasasu n'intwaro nshya zituruka i Moscow, aba bakomando b'Abarusiya barinda Traore mu buryo bw'ibanga kuko bahita bamenya umubare w'amasasu n'ubwoko bw'intwaro bihabwa ingabo z'abanyagihugu n'abakorerabushake ba VDP. Ibi bituma bidashoboka ko hari umutwe w'abasirikare wakwigomeka wahindura izo ntwari zo kurwanya perezida, kuko intwaro zose zifite ingufu zikomeye ziba zigenzurwa n'abarinzi b'Abarusiya mu buryo bw'akataraboneka, bityo umugambi wose wo guhirika ubutegetsi ugahita upfubirizwamo utarashyirwa mu bikorwa. Ubundi burinzi bw'ibanga bukoreshwa bushamikiye kuri ubu bwa nyuma ni ibivugwa ko ahindura gahunda z'ingendo ku munota wa nyuma, last minute route switching, mu kurinda umukuru w'igihugu ukomeje kuvugwaho kuba afite abanzi benshi bifuza kumuhirika cyangwa kumwivugana. Kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane no gutuma nta muntu umenya aho agiye kugeza igihe ahageze. Niyo mpamvu abakomando b'Abarusiya bivugwa ko bashyira imbaraga nyinshi mu guhindura gahunda z'ingendo za Perezida Ibrahim Traoré ku munota wa nyuma. Mbere y'uko perezida ava mu ngoro cyangwa hariho hose, habanza gutegurwa inzira nyinshi zishoboka. Abashinzwe umutekano bakora isuzuma ry'imihanda yose bakareba niba nta kintu kidasanzwe kirimo, niba nta modoka iteye amakenga ihari, cyangwa niba nta makuru y'ubutasi yerekana ko hari abantu bateguye igico cy'umwanzi. Ikintu gitangaje nuko hari igihe n'abasirikare bo mu mutekano wa Burkina Faso ubwabo batamenya inzira nyayo perezida aza kunyuramo. Aya makuru ashobora kumenyeshwa abantu bake cyane imbere y'iminota mike ngo urugendo rutangire. Iyo hari ibimenyetso by'uko amakuru y'urugendo yashobora kuba yamenyekanye, inzira ihita ihindurwa. Perezida ashobora kuva kuri gahunda yari yateganyijwe agaca ahandi hatunguranye. Ibi bituma umugambi wari wose w'igico cyangwa se igitero uhita usenyuka kuko ubushingiye ku makuru atakiri ukuri. Abasesenguzi bavuga ko uburyo nk'ubu bwakoreshejwe n'abayobozi benshi bakomeye ku isi bari bafite ibibazo by'umutekano, kuko gutuma umwanzi atamenya aho perezida ari ikaba imwe mu ntwaro zikomeye kurusha imbunda nyinshi. Mu gihe Burkina Faso ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano ndetse n'imigambi yo guhungabanya ubutegetsi, ubu buryo bwo guhora bahindagura gahunda ku munota wa nyuma bushobora kuba ari kimwe mu bintu bifasha Traore gukomeza kuba intambwe imbere y'umurwanya. Ndetse bagakoresha amatsinda menshi y'umutekano n'imodoka zisa zimeze kimwe, 𝐂𝐿𝐻𝐿 strategy. Ubu nabwo ni bumwe bw'ibanga bukomeye cyane bukoreshwa n'amatsinda menshi y'imodoka ndetse n'abarinzi ku buryo bigora cyane kumenya aho perezida Traore nyirizina aherereye. Iyo perezida agiye mu nama, ku kibuga cy'indege cyangwa se mu ruzinduko rw'imbere mu gihugu, ashobora kugenda imodoka nyinshi zisa kandi zifite umutekano usa, ku buryo birebera hanze bigorana cyane kumenya imodoka nyayo perezida arimo. Hari igihe amatsinda menshi y'imodoka ashobora kuva ahantu hamwe icyarimwe ariko akajya mu byerekezo bitandukanye. Umwanzi uba utegereje imodoka imwe ashobora kwisanga akurikiranye imodoka itarimo perezida. Abakomando b'Uburusiya bazwiho gukoresha uburyo bwo gutera urujijo umwanzi. Intego yabo si ukurasa cyangwa se kurwana, ahubwo ni ugutuma igitero kidashobora no gutangira kubera ko umwanzi aba atazi icyo yibasira. Ndetse hari igihe amakuru y'ubutasi ashobora gukwirakwizwa nk'anababishaka kugira ngo abantu bakeke ko perezida ari ahantu runaka kandi adahari. Ibi bituma umuntu wese ushaka gutegura igitero asabwa kubanza kumenya neza aho perezida aherereye, kandi akenshi ibyo biba bidashoboka. Abahanga mu mutekano bavuga ko iyo umwanzi atazi neza aho umuntu ari, aba atangiye gutsindwa mbere y'uko urugamba rutangira. Niyo mpamvu uburyo bwo gukoresha imodoka nyinshi, amatsinda menshi y'umutekano ndetse no gutera urujijo umwanzi bifatwa nka kimwe mu nkingi zikomeye zo kurinda abayobozi bakomeye ku isi. Iyo ubu buryo buhujwe n'ubutasi, ikoranabuhanga ndetse n'abakomando bafite imyitozo yihariye, bituma kugera kuri perezida cyangwa se kumugabaho igitero biba akazi gakomeye cyane kurusha uko abantu babitekereza. Ndetse bakoresha ubutasi bw'abaturage, Human Intelligence Network. Kimwe mu bikoresho bikomeye cyane mu kurinda umukuru w'igihugu ntabwo ari imbunda cyangwa ibifaru by'intambara gusa, ahubwo ni amakuru.
niyo mpamvu bivugwa ko mu gihugu nka Burkina Faso ubutegetsi bushobora kuba bushingira cyane ku makuru atangwa n'abaturage, abakuru b'uturere, abacuruzi, abatwara moto n'abandi bantu bari hafi y'ibikorwa bidasanzwe bishobora kubera. Mbere y'uko igitero kiba, akenshi habanza kugaragara ibimenyetso bito. Abantu bakora inama zidasanzwe, amafaranga agenda mu buryo budasanzwe, cyangwa abasirikare bamwe bagatangira gukora ibiganiro bikemangwa. Abakomando n'inzego z'umutekano bashobora gukoresha uru rusobe rw'amakuru kugira ngo bamenye hakiri kare niba hari umugambi wo guhungabanya ubutegetsi. Iyo amakuru abonetse mbere y'igihe, abashinzwe umutekano bahita bahindura gahunda za perezida, bagakaza uburinzi cyangwa bagafata abakekwaho uruhare muri uwo mugambi. Abasesenguzi benshi bavuga ko kudeta nyinshi zapfubye muri Afurika atari ukubera imbaraga z'igisirikare gusa, ahubwo yari uko hari hatanzwe amakuru mbere y'igihe. Niyo mpamvu amakuru y'abaturage ashobora kuba intwari itagaragara, ariko ifite imbaraga nyinshi kurusha imbunda nyinshi. Kandi bagakora igenzura rikomeye ku barinzi bose, kikaba ikintu gikomeye cyane mu kurinda umukuru w'igihugu no kumenya neza abantu bamwegereye. Mu mateka ya Afurika ku isi hose abayobozi benshi bishwe cyangwa se bahiritswe n'abantu bari basanzwe babarinda, cyangwa se bakorana bya hafi buri munsi. Niyo mpamvu inzego z'umutekano zigezweho zikora igenzura rikomeye ku bantu bose begereye perezida. Abarinzi, abatwara imodoka, abafasha bihariye, abatekinisiye n'abinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu bashobora kugenzurwa kenshi kugira ngo harebwe niba nta muntu wahindutse cyangwa se winjiriwe n'abamurwanya. Hari igihe abantu bahindurirwa inshingano cyangwa se bakimurwa ahandi hatandukanye kugira ngo hatagira umuntu umwe umara igihe kinini afite amakuru yose y'umutekano wa perezida. Ibi bituma bigora cyane umuntu wese ushaka kugambanira umukuru w'igihugu, kuko abazi ko buri gihe hari igenzura rikomeje gukorwa. Iyo ubu buryo buhujwe n'ubutasi ndetse n'abakomando bafite imyitozo idasanzwe, bituma urukuta rw'umutekano ruzengurutse perezida ruba rukomeye cyane. Niyo mpamvu abasesenguzi benshi bavuga ko kurinda umukuru w'igihugu bitangirira ku kumenya uwo wizera mbere yo gutekereza intwaro cyangwa abasirikare benshi. Ibi byose bishingiye ku mishyikirano n'amasezerano akomeye Kapiteni Ibrahim Traoré yagiranye mu buryo butaziguye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin igihe yitabiraga inama y'Uburusiya na Africa, Russia Africa Summit yabereye St. Petersburg. Muri ibyo biganiro Traoré yakuyeho burundu rwaho rw'Abafaransa n'Abanyamerika, maze aha ikaze Putin ko Burkina Faso izaba mu muryango n'umuyoboro w'inyungu z'Uburusiya muri Afurika y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Sahel, gafatanyije na Mali na Niger, kubera ko igihugu cy'Uburusiya nacyo kibifitemo inyungu nini cyane. Kuko Traoré nawe yemereye Putin ko azamuha bimwe mu birombe byacukurwagamo zahabu na diyama n'Ubufaransa na Amerika ko bizahita bijya mu maboko y'Abarusiya. Benshi bagahita bibaza bati kubera umutekano we ntiyagurishije igihugu ku Barusiya. Rero mu rwego rwo kwitura uwo musanzu, Vladimir Putin yasezeranyije Traoré ko leta y'Uburusiya izakora igishoboka cyose ikarinda ubutegetsi bwe no gushyigikira umutekano we bwite binyuze mu gupanga ingabo zidasanzwe Special Forces Commando z'Abarusiya zizunguruka ingoro ye no kumuha ubufasha bw'ubukungu n'ingufu za nucleaire, nuclear energy support, intwaro za kirimbuzi. Ibi bituma ubu burinzi butaba ubw'abacancuro gusa, ahubwo ari politiki ihamye hagati y'abakuru b'ibihugu byombi nta gushidikanya. Ubu buryo bwose budasanzwe tubonye bwerekana neza ko Kapiteni Ibrahim Traoré atarindishwa gusa amasasu n'intwaro zisanzwe, ahubwo yarinzwe n'amayeri akomeye y'ubutasi, ikoranabuhanga rya satellite, hamwe n'urukuta rw'abakomando b'Abarusiya b'Africa Corps bazungurutse ingoro ye mu ijisho ry'ibanga ritagaragara. Mu gihe igihugu gikomeje inzira yacyo yo kwigaranzura inzego z'abanyamahanga b'abakoloni no gushyigikira ubumwe bwa Afurika, Pan-Africanism, nk'uko Thomas Sankara yabiharaniye. Ubu burinzi bw'Abarusiya buje nka gihamya y'uko Traoré yiyemeje gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo adahagarikwa cyangwa se ngo yivuganwe n'abamugerereye amajanja. Ibi bituma uyu munsi we n'ubutegetsi bwe banyura mu gihirahiro n'imyotsi by'intambara, ariko bahagaze ku burinzi bubagira abantu badakorwaho. Ese umaze kumva ubu burinzi bwose bw'ibanga butavugwa kenshi kuri Ibrahim Traoré ukomeje kwigarurira imitima ya benshi ku isi, by'umwihariko mu gihugu cy'iwabo cya Burkina Faso, ukomeje kwitwa intwari ya Afurika, utanze igitekerezo cye. Donc faites la guerre. Faites-les ressentir ça encore plus, donnez-leur cet espoir, donnez-leur la vie. Être ici, de mettre l'ennemi en insécurité aussi. C'est comme vous le constatez, en fait, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Kandi niba wakunze ibyo dukora, kanda like, kandi ntibagirwa gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho butaha.